Abantu bari kwetomboitwa harimo abaziwedeho wano hamwe na Guma Gumisiriza owa PFF kandi bombi besimbire wantebe yo bwa meya Ishaka Bushenyi municipality. Turiyampa izuba rya kabiri ya nomination abamwe bitu akatoka be nominated but some have been nominated, but the most challenging part ya nomination part ejeji no kugira ngo nozo mu cyaro ushanga ngwendanga muntu akwera afutire umukono ajya atinyenda afutire umukono Guma mukagiza kusiza kwecuse atayibambe atenda muntu bakagisinga mukafana bakagitwara kare atinjini ejo ba challenge tu abantu kugira ngo twesimbe binje because taro we have a problem taro sensitization kumore ko muntu mugambira ngo tuba kumanche bakora so nyijira nomination ukuruga ijo na nyumwaziyo ndyaha nerizoba ndyaha tinkabire nominated na nyebintu nimbereba mbura ko bicenga ninakashasho kahango kugira ngo abamwe n'indano baba nominated ni barabaho nyowe bantu mere paparani ndeta abantu mamazina ni ndeta abantu mbekireho bambereze mikono yabo unkana babyango mukono gwakoze sibondisho abantu bagira ngo bushonshore cyo bakubarabyamo ni bwinji munonga icyo bari kugira no kubaremesa nibenda ngo kitongore cyo bururu kongera mara mu kushomesa abanya-Uganda ebiri kwetengesa ko isimba at is too late konka government in responsibility okwera ngo haba vote education mwame nganja tushigamo different forums abanya-Uganda tubakumanya ikibasho bakora civic education y'aberyo mashomero bakacinga why because the despotism ninga dictator atakenda ngo abantu bamanye rights zabo abantu bamanye ubunanzi bwabo no mu gashogo ryo mu karuru of course governance is changing so people baba keeping achi butamanya bwabo nshaba ngo habeho justice oburinganiza twe n'abatonominating tweta bo mu karuru orasinga no wobo Bisirire Mary wari assistant registrar wa Bushenyi district yashobora nshonga habwaci abantu abo bakiremerwe kuhamebwa wa PFF n'abandi abakubasa kandi benda kwije abariyo to forms in before we start nominating kugira ngo generonde mukono y'abantu abo to action so eje mukono ino kubojine before you come for nomination tukakunominate gotene mukoneje ninga chani chawo shanga chani cyo watretera chirubulary kitakubasa kwija kuza ballot paper because sino kwa ya ballot paper so tubantu endangu tutaka kunominate ngo ineshobeze enjonga y'abantu butakoratira ubuhozi bw'ikitongore cyo byo bururu nayo yayorekwa nkekezibo I bounce the cancer direct elected cancer why they came out of time. Where do you begin from? So these hours, the time is gazetted and it is lawful. Okwehanditsa kwa bakansara bari kuza kushitamo mu kanso za municipality hamwe na division hamwe na bameya ni kukoma ibiro 10 okwamwenda 1225 amakuru agagasha kwa Olivia na Sasira omuri Bushenyi.